Vidimo učinak, malo još ovih statističkih podataka. Jordan i Pippen kombinirano u prvoj utakmici ubacili su 54 od 85 koševa Chicaga, ili drugim riječima potrošili su čak 48 lopti od ukupno 82 napada koliko su pokušali završiti Bullsi. Utah, Paneti i Chicago nisu briljirali u postotku ubačaja. Utah je imala tek 41% ubačaja u toj prvoj utakmici, Bullsi 45%. Utah bez ubačene trice, 8-0 šut za tricu, Chicago 16-3. No evo, vraćamo se ovdje i okrećemo se prema drugoj utakmici koja je za Chicago iznimno važna pred 3 utakmice u United Centru u Chicagu. Dobiti ovdje susret Chicago bi bio vrlo blizu i konačnom uspjehu. Koliko je važna, kritična ova utakmica za daljnji tijek finala? Podsjetimo još jednom, samo dve momčadi u povijesti vratile su se nakon zaostatka 2-0. To je bilo već davne 77. godine, vratio se Portland, još davnije 1969. godine Boston. Bullsi to itekako dobro znaju i znaju da je ovo utakmica koja će možda odlučiti konačnog pobjednika. Izgubio loptu Scottie Pippen. Naravno, Bullsi žive sa tim pritiskom važnih, odlučujućih utakmica. Njima je svaka utakmica svugdje gdje nastupaju, od njih se očekuje maksimum. Uostalom, potvrdili su to i prošle godine kada je Utah nakon 2-0 iz United Centra dobila treću i četvrtu utakmicu ovdje u Delta Centru, ali tu petu koja je itekako bila bitna, Bullsi su upravo zahvaljujući naravno Michaelu Jordanu, koji je tada po temperaturom ubacio 38 koša, vratili se sa prednošću natrag u svoj Chicago. Izvanredna asistencija Stocktona prema Honaseku koji nije to realizirao. 2-2 je Stockton za Utah, Jordan za Chicago. Pippen 4-2 vodstvo Chicaga. Scottie Pippen bio je drugi čovjek Bullsa u prvoj utakmici, međutim nije imao dobar postotak ubačaja, samo 7 od 19 lopti ili samo 1 od 7 trica. Prisjetimo se, on je pokušao i završnim šutom pokušajem za 3 poena dovesti eventualno novi produžetak Bullsima u zadnjoj sekundi. Kukoč, na trenutak izgubljena lopta i drugi puta Kukoču ispada lopta iz ruku. Ostaje 4-4. Stockton. U prvoj utakmici Jazzeri su i u toj kategoriji izgubljenih lopti bili nadmoćni Bullsima. Primorali su Chicago na 15 izgubljenih lopti, s druge strane Jazzeri 13. Chicago do sada 2 izgubljene lopte. Harper. Pippen, dobar prolaz, ali ne i završnica. Jordan. Proletio. I ubacio. 6-4. Jazzeri su u prvu utakmicu ušli nakon 10-dnevne pauze. Osjetilo se to da nemaju ritma. Međutim, itekako su im sada narasla krila nakon pobjede u produžetku prvoj utakmici. Najviše upravo zbog Karla Malona, koji je daleko bio od svojih briljantnih, sjajnih predstava. Ima zato Johna Stocktona, koji je ponovno fantastično krenuo u utakmicu. Karl Malone, koji je potrošio čak 25 lopti za 9 ubačaja iz igre, ali je dodao 14 skokova i ponovno je imao double-double učinak, ukupno 10. u ovogodišnjem play-offu. Prvi koš Tonija Kukoča dodao je Michael Jordan i Chicago ponovo vodi sa 8-7. Toni Kukoč u prvoj utakmici 9 koševa, bolje je počeo, možemo li tako reći, nego lani. Lani je počeo u prvoj utakmici sa 6 poena, u drugoj 7, trećoj 8, četvrtoj 9 i tako je napredovao od onog završnog koša u 6. utakmici kojim je potvrđen 5. naslov Bullsa. Toni Kukoč već ima 2 prstena naslova svjetskog prvaka, evo prilike i za taj 3. Malone je prošao pokraj Luka Longlija.
Evo i Denisa Rodmana, on se zagrijeva tu negdje u hodniku ispred terena. Hornacek. Denis Rodman puno teže prima zapravo klupu nego što je Toni Kukoč. Znamo da je Toni Kukoč puno puta se žalio, često se žalio, međutim evo Rodman još s više frustracija prima što ne počinje u startnoj petorci. Brian Russell je ubacio tricu, druga trica za Utah Jazz. Dakle, u prvom susretu bez jednog ubačaja za 3 poena, sada već na početku odmah 2 puta. I to je to samopouzdanje koje je naraslo igračima Jazza. Vidi se, odmah suvereno su krenuli po još jednu pobjedu. Ušao u igru Rodman. Na terenu ostaje Toni Kukoč. Naravno, glavna zadaća Rodmana u skokove bit će pokušati što bolje limitirati učinak Karla Malona. Pippen. Koš i iznudio je osobnu pogrešku, po svemu sudeći Fostera. Još jednom akcija Scottija Pippena. Jedan od Jordanovskih poteza Pippena, nezaustavljiv prodor i let. Tri poena u ovom napadu za Chicago od Scottija Pippena i koš prednosti. Hornacek. Rodman i Pippen bacili su loptu out. Denis Rodman odmah po završetku prve utakmice sjeo je u privatni avion i naravno skočio do Las Vegasa. Međutim, vratio se na vrijeme za jutarnji trening u četvrtak. Vele da je čak tu noć zaradio $20,000 u kockarnicama Las Vegasa i donekle svakako, ako ga je uopće uzbudio i uzdrmao taj poraz u prvoj utakmici. Hornacek ispod koša, ubacio je 193 cm visoki Jeff Hornacek, Scottie Pippen, osobna pogreška. Hornacek također nije briljirao u prvoj utakmici, imao je šut samo 2-10 za svoja 4 poena. Još jednom akcija Hornaceka. Utah u vodstvu 12-11. Grant, vrijeme da se odmaknemo od košarke. Razmišljamo o snimanju TV drame. Tata, ti želiš da budem kao Marko, ali ja mogu biti samo Pero. Onda krećeš na turneju sa svojom knjigom. Nakon toga snimaš album. Onda, što misliš? Nikad ne bi učinio tako nešto. Što kažeš na Sprite? Pobjedi žeđ. Sprite. Još malo je ostalo do završetka ove minute odmora. Režiser još jednom pokazuje u akciju Jeffa Hornaceka, evo i njegovog učinka kroz sezonu, pa zatim kroz doigravanje. Jedan od ključnih ljudi u koncepciji igre trenera Jerry Slowna. I to je ta velika prednost Utah Jazza gdje 10 igrača praktički dijeli ravnopravnu minutažu. Uz skroman učinak šuterski Jeffa Hornaceka, rekli smo samo 20% iz igre, 2-10, i uz šut Karla Malona, svakako prvog igrača i nositelja igre Jazzera, uz njegov šut od 9-25, Utah Jazz ipak u finalu vodi 1-0. Slobodno bacanje za Jeffa Hornaceka, evo je već 3 dodavanja za nepunih 6 minuta igre u drugom susretu finala NBA lige. Hornacek ukupno 5 koševa. Sada je već uspješni nego li je to ubacio, nego li što je ubacio u cijelom prvom susretu. Pippen. Kukoč. Skok u napadu za Pippena. Pippen je i u prvoj utakmici uz Luka Longlija bio najbolji skakač Bullsa. Obojica su imali po 8 skokova, naravno uz Denisa Rodmana i njegovih 10.
Jordan, pa Kukoč. 5 sekundi do isteka napada. Jordan. Stockton brži od Rodmana. Utah u vodstvu 13-11. Stockton. Nije mijenjao Jerry Sloan ništa u svom sastavu. Phil Jackson je umjesto Longlija ubacio Dennisa Rodmana. Skok u napadu za Malona. Prvi napadački skok Jazzera. Chicago je, malo prije smo vidjeli taj podatak, do sad skupio 4 ofenzivna skoka. Stockton i Harper. Malone. Dobro odigrana akcija, iznuđen prekršaj. Pippen traži korake, a Toni Kukoč je na ovu loptu zakasnio evo, za dijelić sekunde. Osobna pogreška Scottija Pippena. Karl Malone u ovom doigravanju, evo vidjeli smo 79% ubačaja iz slobodnih bacanja. Zanimljivo, u prvoj utakmici u srijedu navečer samo trojica igrača po svake strane uopće su izvodili slobodna bacanja. Sa strane Chicaga samo Pippen, Longley i Jordan ukupno su ubacili 87,5% slobodnih bacanja. S druge strane, uz Stocktona i Malona samo još Brian Russell izvodio slobodna bacanja i njihova uspješnost je bila 80%. 14-11 vodstvo Ute. Pippen. Jordan. Naravno, ni trener Jerry Sloan, ni Jazzeri ne zanose s ambicijama da će zaustaviti Michaela Jordana, ali oni kažu čak nisu nezadovoljni naravno nakon Jordanovih 33 koša u prvoj utakmici. Vele da može, Jordan bi nama već u 2/4 zabio i 50. Skok Tonija Kukoča. Kukoč Jordan. Pippen. Pippen. Pravi Scottie Pippen. Odmah reagira Jerry Sloan. Mijenjat će igrača, pa svojim sudeći Kreće iskusni Chris Morris. Očito Russell ne može u ovom dijelu utakmici zaustaviti Scottia Pippena. Jednog bar treba zaustaviti, jer ukoliko i Jordan i Pippen budu tako raspoloženi kako su krenuli, onda će Jazzerima biti izuzetno teško. Da, upravo o tome se puno pričalo nakon prve utakmice, naime uz sav učinak Pippena i Jordana to nije bilo dovoljno Bullsima za pobjedu i zapravo ključno je pitanje netko se još mora pridodati ovom dominantnom dvojcu, svakako to se očekuje od Tonija Kukoča, što se tiče koševa, naravno i od Steva Kerra, s druge strane očekuje se i veći obrambeni učinak Dennisa Rodmana. Lopta za domaću momčad Utah Jazza. Toni Kukoč tu prosvjeduje, još jednom mu je izbačena lopta iz ruku, ali Brown Russell odmah to kažnjava i Utah ponovo u minimalnom vodstvu. Manje od 4 minute do kraja prve četvrtine. Kukoč, odlično se okrenuo Toni Kukoč i evo četvrtog koša Kukoča. Malo ga je i razljutila ona situacija, nije svirana osobna pogreška na Kukoču. Vratio je na najbolji način onaj malo prijašnji koš Russella. Russell. Ponovno Toni Kukoč naravno uz njega. I dobro odigrana obrana Kukoča. Russell je vratio, tamo nije bilo nijednog igrača Ute. Russell je u prvoj utakmici imao šut od 50%, 6-12 za 15 koševa, a dodao je čak i 8 skokova.
Ovo je situacija kada je sam ostao Michael Jordan, kasnio je Isley i tu nema pomoći. A ovo je klasična, još jedna uspješna triangle akcija, trokut, napad Chicago Bullsa. I Tonijev sjajan ulaz. Lijevom rukom. 3 minute 21 sekunda, Chicago vodi 17-16. Chapman almost overthrown. Chapman, long shot up. Here's a long lead pass. Holy slam dunk. He did it! Johnson at the buzzer. Sve podatke možete naći na internetu, da kako o svim igračima NBA lige, a najzanimljivije je pratiti statistike Michaela Jordana i Karla Malona. Jordan, Pippen, osobna pogreška na Scottiju Pippenu. Chris Morris sa brojem 34. Chris Morris je jedan od itekako bitnih igrača u koncepciji trenera Jerrya Sloana. U prvoj utakmici dobio je na raspolaganje 20 minuta i ubacio je 6 koševa uz 50% učinak iz igre. Iza sebe ima čak 9 NBA sezona. Michael Jordan još jednom 8 koševa Jordana, 7 Pippena, 4 Kukoča, trojac Chicaga za 19-16. A ovo je već dobro poznata akcija prema Karlu Malonu. S tim da je u ulozi dodavača Isley na najbolji način zamijenio Johna Stocktona, kao što je to uostalom činio tijekom prve utakmice sjajni Howard Isley, koji više nego uspješno zamjenjuje Johna Stocktona i ne kaže se bez razloga da Isley bi imao svoje mjesto u početnoj petorci većine, ako ne i svih ostalih klubova u NBA. Ovo će biti jedan kratki timeout, 20 sekundi. Bullsi su u srijedu doživjeli zapravo tek svoj 10. poraz uopće u svim dosadašnjim finalima i sadašnji omjer im je trenutno 20 pobjeda i 10 poraza. Uvjerljivo momčad 90-ih. Utah također ima impozantne brojke. Recimo ta prva pobjeda u ovogodišnjem finalu nad Chicagom bila im je 7. zaredom u ovogodišnjem play-offu, ili što se tiče Bullsa njihova 5. od zadnjih 6 međusobnih odmjeravanja u Delta centru. Također Jazzeri su u ovom trenutku 3 puta pobjedili za redom Bullse u 3 ovogodišnje odmjeravanja, 2 puta u sezoni i 1-0 u finalu. Harper nije uspio postići koš. Chicago i dalje ima prednost od jednog razlike, 19-18. Isley. Osobna pogreška Karla Malona u napadu. 3 sekunde. Ipak 3 sekunde u prostoru pod košem. Pa bilo je dosta tih pritisaka i od strane Chicaga prema sucima u dvoboju sa Indijanom i ipak je Chicago najbolji momčad NBA lige i možda i tu se malo progledava kroz prste u ovom velikom finalu. Još jedna izgubljena lopta Karla Malona. 2 greške za redom i svakako 2 pobjede Denisa Rodmana. Kukoč je prošao izvanredno, postigao 6. koš. 21-18. 8-7-6. Jordan, Pippen, Kukoč.
Toni je još jednom sjajno iskoristio svoju lijevu ruku. Ovo je nedostajalo Karlu Malonu u prvoj utakmici. Nije mogao nikako povezati i ubaciti ni jedan šut ovaj svoj karakteristični sa polu distance. Većinu svojih koševa dao je ili na polaganje ili izravno zakucavanjima. I još jednom Toni Kukoč pokraj Russella. 8 koševa Tonija Kukoča uz Jordana, najbolji strilac Chicaga. 23-20, posljednja minuta igre u prvoj četvrtini. Učinak Tonija već sada u prvoj četvrtini kao skoro u kompletnoj prvoj utakmici. Uhvaćena lopta od Tonija Kukoča. Toni kako je krenuo, igrač za ubaciti 30. To su čekali Bullsi i ovo je svakako priželjkivao Phil Jackson, ovakvog razornog Tonija Kukoča. Odlučnog Tonija Kukoča koji zaista odlučan, samopouzdan. Možda upravo ona greška suca nije svirao osobnu pogrešku na Toniju Kukoču, mu je dala jedan novi poticaj. Dekoncentrirani Karl Malone. Novi igrač u momčadi Bulls sa brojem 30 Bošlar. Naravno, počelo je miksanje petorci i to je vrijeme kad će i ostali pričuvni igrači Bullsa dobiti priliku. Promašio je Michael, još 4 sekunde i nekoliko desetinki. Osnovna pogreška, načinio je to Steve Kerr. Pa mogli bismo reći nepotrebna osnova, ali nema ni bacanja, naravno. Sekunda i pol do završetka prve četvrtine. Eisley. Nema koša za Jutu i Chicago završava sa prednošću prvi dio igre. 23-20. Posjetimo prva četvrtina u onom prvom susretu završila je neodlučeno 17-17. Odlična igra Tonija Kukoča u prvoj četvrtini. 8 koševa Michael Jordan, 7 Scottie Pippen. Grant, vrijeme da se odmaknemo od košarke. Razmišljamo o snimanju TV drame. Tata, ti želiš da budem kao Marko, ali ja mogu biti samo Pero. Onda krećeš na turneju sa svojom knjigom. Nakon toga snimaš album. Onda, što misliš? Nikad ne bi učinio tako nešto. Što kažeš na Sprite? Pobjedi žeđ. Sprite. Michael Jordan mora ući u igru jer osim Tonija Kukoča i Scottia Pippena nitko još nije postigao koš za momčad Chicago Bullsa. Na drugoj strani u ovoj mix sezoni, u drugoj četvrtini kada se puno toga mijenja, klupa Jute je ponovo vrlo uspješna, 8 koševa u drugoj četvrtini i odmah je taj rezultat okrenut u korist domaću momčadu. Od toga Shandon Anderson 6 i Antoine Carr 2. 11 koševa Pippena, 10 Kukoča, 8 Jordana. Pippen se zabija ovako pod koš i tu je jednostavno nezaustavljiv u ovakvim svojim prodarima. Morris i Pippen. Eisley. Sam je bio Eisley, ali neprecizan šut. U igri je Steve Kerr, traži Phil Jackson i taj šut izvana, tricu. Ovo je bilo dobro dodavanje Pippena prema Longleyu. 218 cm visoki Luke Longley. Prvi koš i to je tek četvrti igrač Chicaga koji je postigao koš na noćašnjem susretu. Luke Longley koji je donio izjednačenje u završnim sekundama prve utakmice za produžetak. Ukupno je u prvoj utakmici ubacio 10 koševa uz 8 skokova, od toga 3 u napadu. Howard Eisley je odlično prošao.
31-30. Pippen. Morris. Osobna pogreška, vraća se Stockton. I sada taktika Jerrya Slowna. Zajedno će na parketu biti i John Stockton i Howard Eisley. Taktika koja pokazala se vrlo korisnom u prvoj utakmici. Jordan. Chris Morris u ovim trenucima pokušava zaustaviti Michaela Jordana. Scott Burrell. Scott Burrell za tricu 34-30. Traži igrača za šut izvana Phil Jackson. Eto, u ovom trenutku našao je Scottija Burrella. Jordana neće trica. Stockton. Veteran Antoine Carr. Odlično dodavanje od Antoina Carra, ali nije ubacio Chris Morris. Antoine Carr igra potpuno istovjetnu ulogu u momčadi Utah Jazza kao Karl Malone. 36-30. Chicago ima 6 razlike. Pratimo akcije, onaj dalekometni ubačaj Burrella. Pa zatim dobre kombinacije prema Luku Longliju. Chicago se nadavao koševa ispod koša. To je nešto novo u odnosu na onu prvu utakmicu kada je Utah pobjedila. Da, i Scottie Pippen zabija se pod koš, proradio je u ovim trenucima i Luke Longley i vidjeli smo neobičajno Toni Kukoč. Puno igra leđima košu i više nego uspješno u ovim minutama. Jordan, malo neobičajno, znamo da je on naravno u sve svoje kvalitete i sjajan all-round igrač, asistent, nesebično je upošljavao za one koševe prije i Scotta Burrella i Luka Longleya. Sada Scottie Pippen ima mali odmor na klupi. Pippen je ubacio 11 koševa. Serija Chicago 9, sada 9-4. Uveo je prvog centra Karla Malonea, tu je također i 218 cm visoki Greg Ostertag. Previše prostora dobio je Luke Longley. Koš i još jedno bacanje za Karla Malonea. 9 koševa i tek jedna uhvaćena lopta Malonea. (36-33). Jasno je, naravno, namjera Jerrya Slowna. Mora zatvoriti taj propuh pod košem i naravno svog najvećeg igrača je stavio Grega Ostertaga. Akcija prema Karlu Maloneu. Kukoč. Jordan. Prvi skok Grega Ostertaga u prvoj utakmici za 17 minuta skupio je 3 lopte. Stockton. Mora lopta van, prostor pod košem dobro zatvoren, Kukoč i Longley, još 5 sekundi, 4 sekunde do isteka napada. I na isteku vremena promašaj Eisleya. Jordan. I skok Michaela Jordana. Kukoč. Pogriješio u koracima Toni Kukoč. Ne slaže se Toni Kukoč s ovom odlukom, a ni Phil Jackson. Nema ništa protiv Jeff Hornacek.
Jeff Hornacek ima problema sa Ahilovom tetivom i to je jedan od razloga zašto igra slabije i zašto je više vremena na klupi. Ostertag ispod koša, 36-35. Ponovo sjajna reakcija Howarda Eisley koji je u prvoj utakmici uz 8 koševa dodao i 6 asistencija, a imao je samo jednu izgubljenu loptu. Kukoč prema Jordanu, odlično dodavanje Tonija Kukoča, 38-35. 10 koševa Jordana. Jordan je u prošlogodišnjoj drugoj finalnoj utakmici zaustavio se na 38 koševa. Koliko je brz Karl Malone, a Longley se nije niti okrenuo, Malone je već bio ispod koša, skok u napadu i koš. 38-37, još 4 minuta i 15 sekundi do poluvremena. Eisley, dobro je to bilo dodavanje. I ponovno Jordan prvi do lopte. Osnovna pogreška na Toniju Kukoču. Dva prekršaja ima Howard Eisley. Kukoč. Kukoč. Precizan za tricu. Toni Kukoč 13 koševa. 37 Utah, 41 Chicago. Tonijeva trica i to preko Karla Malona. Anderson je uzvratio 8 koševa Shandon Andersona. 41-39. Toni Kukoč na prvoj utakmici, sjećamo se, ubacio samo onu jednu tricu i to na isteku produžetka kada je vratio kakvu takvu nadu u završnici. Jordan, 43. koš Chicaga, 12 koševa Jordana. Kukoč je najbolji strilac Bullsa, 13. Visoka lopta. Sjajna igra Tonija Kukoča i odmah koliko bolje i protočnije djeluje napad Chicaga. Još jednom za tricu Kukoč. Ovo je bilo već daleko. Karl Malone koji je izašao u pokušaju da blokira ovu tricu Kukoča, vidjeli smo kasnije u povratku. Chicago sada malo drugačije, lopta okolo, prvo Kukoč trica, pa zatim i Steve Kerr. I najvećih 7 razlike. 46-39. Tražili su igrači Jazza prekršaj na Shandonu Andersonu. Jordan je, odnosno Barrell. Jordan blokirao. Po lopti. Da li je bilo usput i po ruci? Aha, budimo realni da je bila obrnuta situacija, da je Anderson napravio, sigurno bi svirano, da je ovako blokirao Michaela Jordana, ali naravno svaki igrač ima svoj status. 2 minute 25 sekundi do poluvremena, 7 razlike ima Chicago. Sve više sigurnosti u igri Chicago Bullsa. Kukoč razmišljaju što učiniti. Karl Malone nije očekivao, ili bar nije očekivao precizan šut za tricu Tonija Kukoča. Ovo je dobra trojna kombinacija. Kukoč, Longley, Jordan. Stockton. Dodavanje Johna Stocktona. Da. 4 koša najvišeg igrača Ute, Ostertega. Na velikim Jordan. iskušenjima obrana Ute kada ovako Chicago igra,
Obrana Jute, znamo, jedna od najčvršćnijih u ligi. U ostalom, evo, Chicago je do sada zabio 46 koševa, a u cijeloj prvoj utakmici 85 sa produžetkom. Jeff Hornacek. Vrlo brzo prednost Chicaga se istopila, 46-43. Kukoč. Prekršaj Karla Malona. Nije lako Toniju Kukoču. Karl Malone je naravno poznat, nije slučajno i u prvoj obrambenoj petorci lige. Odličan lopta dijeli John Stockton, izuzetno raspoložen. Zakasnio je ponovno samo za dijelić sekunde Toni Kukoč na ovaj šut Jeffa Hornaceka. Shandon Anderson, osobna pogreška na Pippenu. Naravno, sa ovakvim Scottijem Pippenom uz Michaela Jordana i uz ovako raspoloženog Tonija Kukoč, opasnost doslovno prijeti sa svih strana. Dvanaest koševa Pippena. Pippen je i u prvoj utakmici nepogrešivo izvodio slobodna bacanja, 6-6. Četiri skoka, 3 dodavanja, 12 koševa za Pippena. Završnica je igre u prvom poluvremenu. Oba puta precizan Pippen, 13 koševa, izjednačuje se s Tonijem Kukočem. Osobna u napadu. Osobna u napadu Jeffa Hornaceka. Ponovno uspješna akcija Michaela Jordana. Hornacek je rukom odgurnuo Jordana. To je bilo sve ispred suca. 5 razlike ima Chicago. I evo posljednje minute igre u prvom poluvremenu. Jordan i Hornacek. Pokušaj iznuđivanja. Također prekršao napadu, međutim Jordan... Rekli su malo prije, naravno, Michael Jordan je jedan Michael Jordan i to znaju i suci. Ponovno da je bila ovo potpuno obrnuta situacija, naravno, a ovo je čista oduzeta lopta. Dvostruka greška sudaca. Ako jedna može biti slučajna, druga više svakako nije. Na klupi je Jeff Hornacek. 3 osvojene pogreške. 13 koševa ima i Jordan. 14, sada je on najbolji strilac Chicaga. Dakle, Jordan 14, Scottie Pippen i Toni Kukoč po 13. 50-43. Malone. Skok u napadu. Nema prekršaja, čak ni za Karla Malona u ovoj situaciji. Dobro funkcionira ta veza. Stockton prema centrima. Ostrteg 6 koševa već ubacio. Inače još jednu priliku. Osnovnu pogrešku načinio je Luke Longley. Pa ovdje baš i nije bilo osnovne pogreške. Dvoboj tornjeva dobije ovaj puta Ostertag. Problemi za Luka Longleya. Inače, jedna od boljki Chicaga, Longley rano ulazi u probleme sa osobnim greškama. Mnogo bolje nego li u prvom susretu Ostertag. Evo, za 6 minuta 7 koševa čak i 3 skoka. 50-46. Još 15 sekundi. Chicago je
bio bolji u prvoj četvrtini, 23-20. Sada 27-26 do završnice ovog napada. Ako pogodi Michael Jordan, nije pogodio, ostaje rezultat 50-46 na poluvremenu susreta između Jute i Chicaga. Toni Kukoč u prvoj četvrtini 8 koševa, u drugoj je dodao 5, jednu tricu, jednom ispod koša, ukupno 13 uz Jordana, najbolji strelac Chicaga. Ovo je naslovnica novog broja košarke. Ostatak potražite na kioscima. Košarka! Evo i velike trojke. Jordan, Kukoč, Pippen. Jordan 14 koševa. Kukoč i Pippen po 13. Odlični. Toni Kukoč u prvom poluvremenu nastavlja i u drugom poluvremenu. I to je ono što je nedostajalo Bullsima u prvom susretu. Jordan je ispunio svoju normu, Pippen također, nisu imali tog trećeg igrača koji bi se napadački priključio. Za razliku Utah ima tek Karla Malona koji ubacuje 12 koševa, sve ostalo je daleko ispod 10. Da, pogotovo kompletan Chicago ima sjajan postotak ubačaja iz igre, 53%, nema ni Jazzeri puno lošiji, također preko 50%, ali ovo je najbitnije, i Pippen i Kukoč uz Michaela Jordana funkcioniraju odlično. Naravno, ne treba se zavaravati, John Stockton trenutno je samo na 5 koševa, ali John Stockton koji upravo u odlučujućim trenucima ubacuje najvažnije poene. Michael Jordan, 16. koš, 52. za Chicago. Michael Jordan i prošle godine u finalu prosječno je po utakmici ubacivao Jazzerima 32 koša. Hornacek. Dobar početak drugog poluvremena za Bullse. Imaju 6 razlike, igraju sigurno od početka susreta. Imali su prednost košarkaši Jute 14-11, a nakon toga sve je na strani gostiju iz Chicaga. Skok Grega Fostera koji se ustalio u prvoj petorci Jazza i počeo i večera svoju 15. utakmicu. 4 osnovne pogreške ima Luke Longley. Još jednom onaj koš Michael Jordana. Hornacek. Ovo je bila prava prilika za Hornaceka, otvoren šut. Hornacek 7 koševa. Anderson 8. Ostertag također 7. Russell i Stockton po 5. Phil Jackson i Jerry Sloan. Dvije najbolje momčadi, a sigurno i dva najuspješnija trenera NBA lige. I Jerry Sloan izvanredno sa Jutom, izvanredni rezultati, ali nikad do kraja, upravo zbog odličnog, fantastičnog Chicaga. Taktika koju je odlično koristio Toni Kukoč u prvom poluvremenu, leđima košu i zavara kompletnu obranu Jute svojom lijevom rukom. 5. prekršaj Luka Longleya. Tu će sada biti problema za Bullse. Malone je pao u pravi trenutak. Da, ali čista situacija, tu je Longley odigrao neiskustveno. Morat će Phil Jackson potražiti i Dickija Simpkinsa, možda i Billa Wenningtona koji nije igrao uopće prvu utakmicu. Stockton. 7 koševa Stocktona. Krenuo je odlično na početku, ubacio 5 koševa, pa onda se orijentirao isključivo na dodavanje. Jordan. ...16 koševa do sada ubacio je Jordan. Vidjet ćemo kako će drugo poluvrijeme početi Karl Malone. Karl Malone
u prvoj utakmici neslavno je počeo treću četvrtinu šutom 0-5, okončio je samo sa jednim ubačajem od 6 pokušaja. Malo prije njegova osobna greška na Michaelu Jordanu. Još jedno bacanje za Jordana. I ide ta lopta ipak kroz obruč. 18 koševa Michael Jordana. 54-50. Inače, u prvoj utakmici Jordan je već na poluvremenu imao 20 koševa, ali uz bitno manji učinak Pippena i Kukoča. Foster je ostao sam. Nije koristilo. Jordan je tu žurio, imao je s druge strane samog igrača. Osvojena lopta. Presječena osovina Stockton Malone. Kukoč. U igri ponovo Harper, krenuo je u startnoj petorci pa vrlo brzo izašao iz igre. Ide na klupu Foster, u igri Ostertag. Nema Luka Longlija, tu bi mogla biti prednost visokog centra Utah. Vrlo raspoloženi Greg Ostertag iz prvog poluvremena. Prva Harperova slobodna bacanja uopće u finalnoj seriji. Harper koji je odlično krenuo u prvoj četvrtini prve utakmice, za redom ubacio prva 2 ubačaja za Chicago i na tome je ostao do kraja. Na kraju je imao šut 2-4 za ta 4 koša. Prvi ubačaj je Rona Harpera, jednog od najiskusnijih igrača, ima 34 godine. I ovo mu je 12. NBA sezona. U skokovima izjednačeni 17-17, a Rodman tek 1. Hornacek. Russell, tu je Ostertag. I napokon koš, odnosno lopta za Chicago. Spetljar se Ostertag. 55-50 vodstvo Chicaga. Kukoč. Još jedna osobna greška Karla Malona. Na Toni Toniju Kukoč Kukoču. ipak brži od Malona u ovom startnom koraku. Da, startna brzina odlična Tonija Kukoča i Karl Malone sada mora igrati bliže jer Toni zna pogoditi tricu, a u tom brzom prvom koraku odmah mora ići na prekršaj Malone. Kukoč. Bilo je to prekratko, ali taman dobro za Michaela. I vidimo, 20 koševa. morao se vratiti Greg Foster u igru umjesto Ostertaga. Vratio je on u postavu trener Jerry Sloan. Nema rješenja za Tonija Kukoča. Hornacek prolazi pokraj Kukoča. U Kukočevom stilu. 9 koševa Hornaceka. Hornacek, mislimo, baš u Tonijevom stilu ulazi polaganje. Harper. Koš, 3 koša Harpera. 59-52. 7 razlike za Bullse. Stockton. Bilo je naravno Odmah kritike udvajanja na Karlu Maloneu. na račun Phila Jacksona, na njegovo miješanje postava u prvoj utakmici, pogotovo u odlučnoj četvrtoj četvrtini. Jedna od najglasnijih bila je upravo da je Ron Harper trebao imati više prostora i više minuta upravo u pokrivanju i 1-1 igri protiv Johna Stocktona. Bacanja za Karla Malonea.
U sezoni prosjek 27 koševa, u play-offu tu negdje blizu, sada 13 za Karla Malona. Ostaje na 13 ubačaja Malone. Skok je to bio Denisa Rodmana. Tek njegov drugi skok. 59-53. Kukoč. I Foster se sada ne odvaja od Kukoča. Pippen. Traži se Michael Jordan, ispred njega je Hornacek, prošao je Jordan i blokiran je, nema prekršaja. Blokada Karla Malone. Ali evo, lopte prema Michaelu, možemo to ispraviti i kažnjava ovaj brzopleti napad Utah Jazza. Olako prodana lopta Johna Stocktona, zapravo vrlo uspješna asistencija za ovu akciju Michaela Jordana. 8 razlika. Bone. Foster, osobna pogreška u napadu. Ovo nisu trenuci domaće momčadi u Salt Lake City-u. Hornacek je prodao Pogriješio. Pogled prema mjestima gdje su televizijski komentatori, iznimno zanimanje za ovo finale. Ponovno je to rekordan broj i novinara iz svih dijelova svijeta i televizija koje isto tako izravno prenose NBA finale. I prema nekim procjenama NBC koja ima ekskluzivna prava na prijenos ove finalne serije, po utakmici je njihova dobit $20 milijuna. Tu ne treba više ništa dodati. Vraćamo se samo igri. Promašaj Bullsa. Po prvi puta u igri i Adam Keefe nije uopće igrao u prvoj utakmici. Inače Adam Keefe koji je čak 75 utakmica u sezoni počinjao u petorci. Pokušava izvući ili naći izlaz iz situacije Jerry Sloan. Čini se najveći problem ipak u dosadašnjem dijelu da je taktici i postavki igre Jerrya Sloana nanio upravo Toni Kukoč. Nerješiv problem igrajući pod košem ili izvana. Još jednom slobodno bacanje za Karla Malona, ovo je njegov 14. koš. Ponovno neslavan početak ove treće četvrtine za Karla Malona bez ubačaja iz igre. Vidjeli smo u prvoj četvrtini 7, pa u drugoj 5, sada tek 2. 3 i sve iz slobodnih bacanja. 15 koševa ukupno Karla Malona. Poznato je kada Karl Malone postiže 27 pa 30 i više koševa, onda obično Utah dobiva utakmice. Čim je Malone na kojem prosjeku 20 koševa, onda padaju izgledi i Jazzera za pobjedu. Nevjerojatan promašaj Michaela Jordana, čisti zicar, ali događa se to i velikom Michaelu. Uzvraća ovdje Brown Russell sa tricom. 61-58. Pala je prednost od čak 8 koševa koji su imali Bullsi. 5 serija, 5-0 za Utah i 5 minuta 15 sekundi do kraja treće četvrtine. Odmah je morao reagirati Phil Jackson, nova minuta odmora. U nastavak vidjeli smo još jednom promašaj Michaela Jordana, onaj zicar, a evo sada tu je malo i lijeva ruka Stocktona radila prema Pippenu, ništa nije svirano i sve je to kaznio, odnosno iskoristio Russell sa tricom i približio se Bullsima. Utah sada ima za ostatak samo -3. 61-58. Chicago u prvoj utakmici 3 trice, Utah niti jednu. Kukoč. A sada 100% učinak za 3 koša Utah. Izgubljena lopta nova za Chicago i promašaj, čisti promašaj Kifa. Nevjerojatno. 61-61. Nevjerojatan
poklon Adama Keefa koji se zbunio u ovom prvom ozbiljnom kontaktu s loptom i veliki poklon zapravo za Jeffa Hornaceka. Od 61-53 do 61-61 promašaj Harpera. Utah vodi 63-61. Ovo je sada ne do bikova nego Jazzera. Proradila je ritam sekcija Jazzera stvarno i naravno najzaslužnije neumorni taj bubnjar davatelj ritma John Stockton koji je i za ono dodavanje Keefa, to je ponovno bilo Johna Stocktona, ovaj brzi prodor, doista igrač koji suvereno vodi svoju momčad. Dvije greške zaredom načinio je Steve Kerr. I serija 10-0 Utah Jazza. Vrlo brzo od jedne izvanredne situacije od +8 Chicago sada u situaciji ponovo stizati vodstvo Utah. Autoritet Johna Stocktona, vidjeli smo, za njega ne vrijede ovakvi prekršaj, njemu je to čista osvojena lopta i ona sporna situacija kada je gurnuo Pippena nakon čega je Russell pogodio tricu. Naravno, Stockton ima i tekakav ugled i kod sudaca. Ustaje s klupe Michael. Olako su Bullsi prokockali lijepu prednost od 8 koševa razlike. Nema očekivanog doprinosa Denisa Rodmana u ovom susretu. Nema koša. Prebrzi ulazak u reket. 64-61. 18-11 u ovoj trećoj četvrtini za Utah. Rodman. Steve Kerr je na parketu. Što se dogodilo nakon onog slobodnog bacanja? Ranije ulazak ponovo Adam Keefe. Zbunjeni Keefe koji nije igrao prvu utakmicu. Inače je propustio 5 utakmica do sada u play-offu. Imao je problema i sa temperaturom. Od 10 utakmica koliko je igrao, nije igrao puno manje od 10 minuta, ali je 7 također počeo u petorci. Napokon prekinuta ova serija košarkaša Utah, 2 precizna slobodna bacanja Steva Kerra, 64-63. Završnica igre u trećoj četvrtini. Ona sekpa. Malone. Trenuci kada Isley mijenja Johna Stocktona. Odličan trojac ima Utah. Stockton, Malone, Hornacek. Ponovo 3 razlike. Jordan. Skače Malone. Isley. Isley nema samo veliku ulogu i veliki učinak samo zbog svojih koševa i asistencija, nego upravo radi toga što ostavlja dovoljno odmora za Johna Stocktona da uđe svjež i oran za odlične minute u zadnjoj četvrtini. Kukoč. Chicago tek 31% ubačaja u drugom poluvremenu. Utah drži svoj postotak ubačaja i drastičan pad Bullsa. Izborio je odličnu poziciju za skok Rodman, zaustavljen prekršajem. I to Karla Malona. Rodman je u prvoj utakmici od svojih 10 imao 2 napadačkih skoka. Ide na klupu Karl Malone. Slobodna bacanja za Denisa Rodmana. Hoće li se napokon noćas upisati u tu listu strijelaca? I prvi puta uopće u ovoj finalnoj seriji. Da, jer prvu utakmicu je odigrao 40 minuta bez koša. Čim se čuje pljesak u dvorani,
nema koša za Denisa Rodmana. Košarkaš koji živi isključivo od skokova. I od frizure, naravno, Denis Rodman, koliko god bio omiljen u većem dijelu Amerike, sigurno nije i nema puno obožavatelja u Salt Lake Cityu i u državi Utah. Prošle godine je zbog uvredljivih izjava na račun stanovnika Ute platio i $50,000 kaznu. Isley, ne, još jedan koš odlično mijenja Johna Stocktona. 68-64. Pippen. Pritajio se i Pippen u ovoj četvrtini. Još jednom sam Burrell, precizan šut. Dva razlike za Utah. Isley, ispred njega Steve Kerr. Burrell je ukrao tu loptu. Ponovno u jednoj neuspješnoj akciji jedan od protagonista je i Adam Keefe. Jordan, tu je Jordan mnogo jači od Hornaceka. 24 koša za Michael Jordana, izjednačenje 68-68. Još samo malo više od minute do kraja treće četvrtine. I još jednom Isley. Ostavio je Jerry Sloan Keefa u igri bez obzira što je Toni Kukoč sjeo na klupu. Prvenstveni zadatak Keefa bio je da pokuša limitirati našeg Tonija. Ne obacuje Burrell. Rodman drugi puta spašava. I zajahao je klupu Jazzera. Slab postotak ubačaj Chicaga u drugom poluvremenu, tek oko 30% iz igre sa vanjske pozicija. Posebno ne ide šut Michael Jordana. Međutim, veliki su problemi Ute u skoku u ovim trenucima. Nema u igri Karla Malona. Keefe i Carr ne mogu se nositi očito sa skakačima Bullsa. Osnovna pogreška na Russella na Scottie Pippenu, podmetnuta noga. Po prvi puta u igru će očito i Bill Wennington. Evo ga. Još jednom ova osobna pogreška. Gurno je Pippena Russell. Dodirno. Scottie Pippen u prvom poluvremenu je ubacio 13 koševa, a evo sad tek prvi koš u drugom dijelu. Jerry Sloan buni se upravo radi ove odluke. Dobro je dok se ne bune fotoreporteri, znamo koliko je prošle godine za pad među njih platio Dennis Rodman. Još jednom Pippen, još jednom precizan, 15 koševa Scottia Pippena. 70-70. Vratili su stvari na početak, Bullsi. Pippen bez promašaja s linije slobodnih bacanja. 11-11. Anton Carr, ponovo Adam Keefe i Isley. I ponovno Keefe dao poklon. Keefe gubi skoro loptu i kao što je prije kod njegovog promašenog zicera Hornacek zabio tricu, sada Isley. U napadu osnovna pogreška Scottia Pippena. – 73-70 vodi Utah, zahvaljujući Howardu Isleyu koji je ubacio 7 koševa.
I to je malo nedostajalo da domaća momčad postigne još jedan koš. 73-70 rezultat je s kojim ulazimo u posljednje razdoblje igre, u posljednju četvrtinu. Postaje iznimno zanimljivo. Chicago je imao kontrolu igre i rezultata sve do ove treće četvrtine. A onda upravo ova trica Briana Russella donosi taj preokret. Odlična igra Isleya, 3 koša prednosti za Jutu. Jedan pogled na statistiku klupa Jute, dakle igrači koji su ulazili sa klupe, 26 koševa, za Chicago tek 11. Najbolji strilac je Michael Jordan, ubacio 24 koša, ali zanimljivo je reći da u ovoj trećoj četvrtini koju je Juta dobila čak 27-20 iz igre Karl Malone nije postigao niti jedan koš i s druge strane izuzetno slaba igra, dakle neefikasna i Pippena i Kukoča. To su ti razlozi koji su donijeli preokret. Da, i čak bismo mogli reći Jerry Sloan eksperimentirao je sa Adamom Keefom. Keef koji je griješio, međutim nakon njegovih grešaka padale su trice, Hornacek s jedne strane, kasnije i Howard Isley. Evo sada prva greška koja nije rezultirala košem Jute. Prvi pokušaj neuspješni bila Wennington. Osnovna pogreška Kukoča. Kukoč u prvom poluvremenu 13 koševa, u prvoj četvrtini 8, u drugoj 5, treća je ostala bez ubočaja. Uoči zadnje četvrtine u prvoj utakmici bilo je 8 razlike za Jutu, sada 3. Keef skok u napadu, ali nema koša. Keef ima očito ogromno povjerenje Jerrya Sloana. Pippen. Wennington. Ubačaj sa vanjske pozicija sve loši za Chicago. Očvrsnula je obrana Jute u ovoj trećoj četvrtini i to je već sad ona karakteristična igra Jute, čvrsta obrana. Isley je bacio loptu u aut. Juta uspješnije u skoku u ovom drugom poluvremenu. Pippen. Dobra je to bila kombinacija Burrell prema Pippenu. Osnovna pogreška Keef. U igru ulazi Chris Morris. Umjesto Briana Russella. Sjajno prvo poluvrijeme Pippena i Kukoča i znatno skromnije u nastavku. Ali je nepogrešiv Scottie Pippen sa linije slobodnih bacanja, 12-12 večeras. Ukupno 16 koševa. – 50% ubačaja ima Pippen, uz to još 5 skokova. Ukupno 17 koševa Pippena. Traži se Isley. Nema trice za Andersona. Dobro je tu skočio veteran Wennington. Pippen. Kukoč. Ne ide trica Tonija Kukoča. Postaje 73-72. Ohrabrili su se igrači Jazza također za 3 koša. U dosadašnjem dijelu pucali su fantastičnih 5-6. Još bez ubačaja jedni i drugi u četvrtoj četvrtini. Isley. Anderson, završnica napada Keef.
Heisley, Na isteku istek napada. Karl Malone samo 15 koševa. I uz tako slab učinak Karla Malona, Utah vodi protiv Chicaga 73-72. Samo 30% ubačaja za Chicago u trećoj četvrtini. Da, ništa nisu pogodili Jazzeri iz igre, ali isto tako ni Bullsi. Još jednom nije uspio Michael, spasio je tu loptu Kukoč. Naravno, dvorana je na nogama. Nema ubačaja izvana za Chicago. Taj postotak ubačaja je sada pao ispod 30%. Puno primjedbi na suđenje imaju domaći večeras. Stockton. Malone. Jordanov prekršaj na Karlu Malonu, prošlogodišnji i ovogodišnji MVP. Dva velikana, Jordan Malone. Nakupio je 10 skokova Karl Malone, 16 koševa. To je njegov već 11. double-double u ovogodišnjem play-offu, ali ponovno šut iz igre ispod Malonovih standarda. Malone, koji je poznat po upravo preciznosti, redovito preko 50% ubačaja. Ostaje na 16 koševa Karl Malone, 74-72. Kukoč, Jordan. Rodman. Jednostavno. Vrlo jednostavno za Rodmana, ali neočekivano. Pokret, čemu se čudite? 74-74 i 3 koša ubacio je Dennis Rodman. Još jedna osobna greška Michaela Jordana. Nije šuter, daleko od toga, Dennis Rodman. Ali koš u pravom trenutku. Prvi ubačaj uopće Bullsa u ovoj četvrtini i to doista od čovjeka od kojega bi se to najmanje moglo očekivati. 74-74. Kerr, pa Kukoč, Jordan. Heisley prekršaj. Michael Jordan do sada u sve koševe koje je postigao, poznato je upravo u zadnjim četvrtinama, je na prosjeku protiv Ute u prošlogodišnjem finalu bio na kojih 10 koševa. Morris je tu izbacio loptu u aut. Ako nema dobrog šuta izvana, onda Dennis Rodman mora odigrati svoje. A Chicago ima ispod 30% ubačaja, nema trica ni za Steva Kerra. Ali dobar skok u napadu Pippena. I koš za Pippena, sada već i slavlje za svaki ubačaj, jer rezultat je bio od ovog trenutka 4-1 za Chicago u posljednjoj četvrtini. A igra se 6 minuta. Chicago ponovo vodi. 76-74. Još jedan prekršaj Karla Malona u napadu na poznatu akciju Stockton Malone pick and roll. To se odlično postavio Steve Kerr i nema nekakvih dvojbi. Peti prekršaj Karla Malona. Velika opasnost naravno za Utah Jazz. 5 prekršaja Karla Malona, 5 već od prije ima Luke Longley u redovima Bullsa. Samo jedan koš u posljednjoj četvrtini za
Jutu, još jedan za Michael Jordana, ukupno 26. 78, 74, 4 razlike ima Chicago. Upravo u ovoj akciji vidjeli smo, Malone se morao čuvati i praktički se maknuo ispred Jordana. 6-0 ima Utah u ovom razdoblju igre. Nema koša, tek je jedan ubačaj iz slobodnog bacanja. A Malone još lošiji postotak ubačaja nego u prvoj utakmici. Karl Malone je ovdje igrao sjajno u onom finalu, konferencijskom finalu protiv LA Lakersa. Imali su 10 dana odmora i očito da Karlu Maloneu to nije baš dobro došlo. Velika serija Chicaga u odlučnoj četvrtini, 8-1. Pippen. Jordan. Sada Michael Jordan mora ići prema košu. I sve je izborio. Osobnu pogrešku, pogodio je koš, još jedno bacanje. I sve na isteku napada. Hornacek iznimno blizu. Nema obrane za Michaela. 81-74. Vratila se ona velika prednost Chicaga koju su imali i početkom treće četvrtine. 29 koševa Jordana, Malone, Russell izvana. Russell sa tricom vraća nadu za Jazzere. Russell trice 100%. Prvi koš iz igre za Utah, do kraja još 4 minute i 45-6 sekundi. Dugo vremena u igri je Steve Kerr, ali nema onog pravog učinka, nema njegovih trica. Jordan, Rodman, Pippen, novi napad za Chicago. (11:4) za Chicago, 7:1 za Utah u posljednjoj četvrtini. Jordan. Sam ide Jordan i novi koš 31. Veliki problemi za Utah, naravno ne samo radi ovakvih prodora Michaela Jordana, nego i radi ofenzivnog skoka i Malone se mora čuvati šestog isključujućeg prekršaja. I ponovo Chicago igra onako kako je igrao u prvom poluvremenu, dakle na ulaze, na prodore prema košu, jer očito da je to bilo pravo rješenje, a i sada je. Iznimno važna pobjeda za Chicago, koji bi stekao velike izglede za ukupnu pobjedu, koliko bi rezultat nakon prva dva susreta ovdje u Salt Lake City bio 1-1. Beskompromisan ulaz Jeffa Hornaceka pod koš. Iznudio je osobnu pogrešku Harpera. Naravno, u kompletnoj povijesti NBA lige, otkad postoji formula odigravanja finala 2-3-2, još se nije dogodilo da momčad koja je 3 put domaćin u ovom srednjem dijelu finala dobije sve 3 domaće utakmice i upravo to je ta velika prednost koju može Chicago steći ovom pobjedom. Ne radi toga da posao finiširaju, okončaju u svom United centru, ali svakako Jazzeri bi bili u puno većim problemima. 13-5 u ovoj posljednjoj četvrtini. Jeff Hornacek 16 koševa. Izjednačio se s Karlom Maloneom. 17 koševa Hornaceka. (79) za Utah, 83 ima Chicago. Pippen. Kerr. Jordan, još 5 sekundi za napad. Kukoc. Napadački skok, još jedan u nizu uspješnih ofenzivnih skokova Bullsa. Premda je Dennis Rodman na klupi, a unutra je Luke Longley. Evo pogledajmo, 16 napadačkih skokova ima Chicago. Jordan.
Pippen. 85-79. 3 minute i 6 razlike za Chicago. Russell, ispred njega je Kukoč, pogodio je 2 trice Russell. Dobra kombinacija prema Isleyu, odnosno Shandon Andersonu i koš, još slobodno bacanje. 85-81. Zablistao je Anderson večeras, evo već 10 koševa. Ostaje na 10 koševa, skok u obrani Kukoč. Kukoč se ističe skokovima u ovom razdoblju igre. I u prošlogodišnjem finalu Utah je do one 5. utakmice finala, kada su poraženi od Bullsa na svom parketu, imali seriju od 11-0 u doigravanju na svom terenu. Izgubljena lopta za Bullse. Anderson. Russell. Sreća za Utah. Sam je ostao ispod koša Anderson. I tamo je bio Luke Longley. Ako je Longley, on 6. puta podiže ruku. Morat će se vratiti Dennis Rodman, također sa 5 prekršaja. Bullsi su u ovoj drugoj utakmici uspješno spriječili ove brze protuudare, kontre Jute. U prvoj utakmici omjer koševa iz tih brzih protunapada bio je 21:6 u korist Jazzera. Shandon Anderson, ključni čovjek u ovom preokretu. Sa 4 koša završava susret Luke Longley. Samo 4 koša, inače Longley na prosjeku od kojih 10 koševa uz trio Jordan Pippen Kukoč, 4. strijelac Bullsa. Shandon Anderson. Odmah su izbačeni podaci o njegovoj uspješnosti s linije slobodnih bacanja. Mala prednost za Chicago. Odmah prekršaj na Scottiju Pippenu. Jeff Hornacek. I Hornacek je sada u problemima sa 5 osobnih grešaka. Jordan. Hornacek je skočio, tu je malo sada i forsirao previše Michael Jordan, 2 razlike imaju Bullsi. Hornacek. I evo, Hornacek je uzvratio Michael Jordanu za onu grešku. Ponovo Utah ima vodstvo. Stockton asistencija, Hornacek još jedna trica Utah Jazza. I nova minuta odmora, nevolje za momčad Phila Jacksona. Jordan. Kukoč. Niti ovaj puta Kukoč ne uspjeva. Rodman je spasio situaciju. Kerr. Pippen. Ispred njega Jeff Hornacek. Promašio je Scott i Pippen. Razgrnuo je Malone sve pod košem, naravno i Denisa Rodmana. Posljednja minuta susreta. Kukoč. Kukoč je prekinuo ovu akciju Stocktona. Steve Kerr za tricu. Nije uspio, ali skok. Steve Kerr. I Jordan, 33 koša Michael Jordana. Treba i zaista imati i sreće u ovoj završnici. I njegova prilika za tricu. Uz koš dobio je i priliku za još jedno slobodno bacanje. Nikoga tu nije bilo. Steve Kerr je također malo isforsirano bacao za tricu. Malone nije
pokrio, evo, i tu je uletio Kerr, ispravio grešku. ...34 koša Jordana. Koš više nego li u prvom susretu. Još 40 sekundi. Stockton. Russell. Stockton još ima 7 sekundi do isteka napada. Malone. Promašaj Karla Malona. I Chicago ima loptu. Bio mu je na ruci Karlu Malonu Toni Kukoč. 23 sekunde i 40 do kraja. Chicago ima 2 koša prednosti. Chicago je čak 8 koševa u ovoj četvrtini postigao iz druge akcije, dakle nakon uspješnih napadačkih skokova. Nije Prekršaj. Steve Kerr uspio pobjeći i izbjeći prekršaj. Bulsi se i ne sjećaju kada su doista izgubili 5 za redom gostujućih utakmica, kao što bi se dogodilo večeras ako izgube. Za sad imaju 4-3 na gostovanju kod Indijane i prva od srijede. Steve Kerr na crti za slobodna bacanja 92% ubacuje u sezoni, nešto slabije u play-offu. Krivi čovjek za prekršaj. Da. 3 koša prednosti ima Chicago. 89-86. Kukoč ide na klupu. Naravno. Chicago, samo 2 slobodna bacanja promašena u dosadašnjem tijeku susreta. 4 je razlike, 90-86 vodstvo Chicaga. Čovjek odluke, Michael Jordan, preko svoje norme, 34 koša, još 19 sekundi i 5 desetinki. Sada za Utah igra samo trica, kako bi se približili na koša za ostatka. Odlično su gađali trice u dosadašnjem dijelu utakmice, Harper je ali ukrao loptu. 5 sekundi su izgubili Jazzeri. Rezultat je ostao isti, 4 razlike za Bullse. Harper je tu bio iznimno brz. Michael Jordan nije promašio noćas slobodno bacanje. evo zbog čega je Michael Jordan taj čovjek odluke. Zatajio je, stao je Karl Malone u drugom poluvremenu. Stali su i Toni Kukoč što se tiče napadačkog učinka i Scottie Pippen, ali Michael Jordan sa ovakvim ili onakvim učinkom, malo slabijim, malo lošim, on stalno zabija, stavlja, evo, 35 koševa. Ostaje na 35. 91-86 i Utah još jednom, odnosno Jerry Sloan traži minutu odmora. 5 je razlike, a samo 14 sekundi i 2 desetinke do kraja. Russell pa Hornacek. Hornacek za tricu. Kukoč. Toni Kukoč kao skakač, izvanredan u tom drugom poluvremenu. Hornacek 20, Malone 16, Anderson 12, Russell 11 koševa, a na drugoj strani čak 35 ubacio je Jordan, Pippen 19, Kukoč je tu. Evo i rasporeda utakmica sljedećih u finalu. Sljedeća je po našem vremenu u 1:30 u noći sa nedjelje na ponedjeljak iz United centra. John Stockton, jedan od onih koji može pogoditi tricu. Russell, tu je Kukoč.
Russell. Nije pogodio Russell tricu. Skočio je u napadu Morris. 91-88. 3 sekunde, 7 desetinki do kraja, 3 koša prednosti ima Chicago. Samo sekunda i 7 desetinki do kraja. Jordan je uspio bježati 2 sekunde. Imaće slobodna bacanja. Pogodili Jordan jedno. Susret je definitivno riješen. Naravno, to ne znači da će ovo biti možda njihova zadnja utakmica u Delta centru u play-offu. 36 koševa Jordana. Dobra igra Jeffa Hornaceka, ali nedovoljno dobra za pobjedu, drugu pobjedu protiv Bullsa. Naravno, iskoristili Bullsi svoj United centar i dobiju sve 3 utakmice, finale je riješeno. 37 koševa Jordana, 88 Utah, 93 Chicago Bullsi, koji su tako izjednačili taj rezultat na 1-1 i 3 utakmice su u United centru, sljedeća je već u nedjelju, u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Doviđenja do nedjelje. Srdačan pozdrav.